بویرین دروژه بوری ده لباشور کردستان و تایبت لپارزگاه سلیمانیه و ناوچه و روداین دنگ ودانک نعرینی دگل هزین سیاسیین کرد لروج آوای کردستان پیدا دکه. انجمن نشتیمانیا کردی لدیری که بزاوا گوران تاوان دکه و مطرسین خواتینا زمان. جیم خابنیه رحمه اماگ انجمن نشتیمانی کردی اف کریارتین کرن کردستان باشور خو پیشاندان تشتک حضاریه ام پیرانگو او خو پیشاندان تکرن سر مسئله خدمت گزاری سر موچا مشکل نینن وجبر اف پارتی بتایبتی مجلس وزراء دای برلمان دای حوالی کی و مسئول دارای وزیر دارای تکارن ایریش هرن خو پیشاندان در مجلس وزراء شیکن هرن در مکاتب پارتی حمیه بس تایبتی هرن مکتب پارتی دموکراتی کردستان عراق راسی ام بینن اب خلفيات ني خوي سياسي هنا وخاصة في قناخيدات في دميدا جينا رازي بينامه اندامکی سرکرده ده پارتیات دموکراتا پیشوروده ده بیجه افکارکی شاشه و داخوازا مافا نبویرنگیه و چارسری ده ماسایا گفتگوی ده يما أمد بينن قل تشتكي قلكي غلطة تشتكي نباشا خلق نبي شكلي داخوازي مطالب خودكن وحق خودكن هر تشتك أمد بينن راست وقت مظاهرات سلمي بين وقت يك دعوة حق خبكي دريا سلمي دا حفاظا سر ملتي خبكي سر ولاتي خبكي يما أمبويرنا وإلا أفشكلي إيرو بيو ومقر أحزاب بشوطان وكشتن شيبي وديسا تكرارتكم دعوة حق خوم هو بسلمي بكيش بر وضع كردستان إيرو قلكي وضعكي خطير ده إلى جانب أنه هنزانا هجمات داعش وإقليميا ووضعنا مستقرة أمد بيجن أف نقل كي باشا والرأي ما دفي فقر انصر طولان مفاوضاته وهر تشت بريا دانوستاندني بحل كرن وأم دجي فاتشتي ونباش يكو بري كردستاني بدي واركي نباش پارتیا یکیتیا کرد لسوری و لسر دوی اندامکی ده کومیتا نافندیده ده بیجه اف ندا خوازا مافایا لشر پروژه نتوی کرده و دستکن هرمی تیده هنه وك بارتي كي أمد بينين إيرو أب مشروع كي قومي كردي كردستان عراق ده إيروها كسن هنا دخوازن زعزعي ومشاكل المنطقة كردستان ده بكر أو ناس مصلحة كرده هجر المصلحة كرده بموقف خوي سياسي ونيرين قو واري كار بالمحاورة نادي هرم مكتبه بشوطين ومؤسس هجومي بده مقرين حزبي أو ناس مصلحة كردي تايره دستن دروجي لابد من هاتي دهنا ولا يستوكن اقليمي دهنا افجيري تشد بجي ناس مصلحه كرداره ابو يرتين دمكي ده كو هرما كردستان دشركي ده دجي تنترين ارهابا جيهاني هزن سياسيين كرد لروجاواي كردستان دلگراني اخوا درباره بويرين كو لباشور كردستان روداين ددن خويا كرن دبيجن ما في خو پیشاندانا ما فكي روايه لي صوتاندن و شوطاندنا باراگها ویرانکرنا کردستانیه و دیجی پروژه نتوی کردیه جدیرکی احمد صوفی آرک